lako bisa etero keng mun rezeki tak keneng tero katia Abah Haji Soleh melemangken mabede lampa maulid Nabi cek saking ngatore ke Malik Sanusi dari Bondowoso acerama sacem 3 juta 3 juta tak langkung 3 juta ke Malik Sanusi tapi karena si atore gak dinto ya beni mak gay gerak mak gayan acerama sacem 300 lating kudeki untuk 300 makin lebih paling lebih saya ikat berarti telok saya ikat berarti saya kata bagian supir apa racik ke tak keneng tero mun ceramah nabi saya tero keng tak langkung cek 300 ongku ane kabirak contoh makanya ten golek ento beni mangarai pun norai jaring racik ke salen tak keneng tero juga tak keneng pangarai keng keneng torai bila ceramah lastare ampuna oleh iya bargara ta oleh ambu je kunjung boleh karena abdi naga dinto sekut mator areng-oreng mun penceramah pun kerus ambu je lah gonceng nih serikasi tak paju mana bi bagian sumnab gak dinto mun tak ke musleh tak molot mun tak ke Khalil Yasin tak molot ya to langsung gak ada ring gonceng pak ajunan mana bi mios ka belungpungan mangken ka ke muslih hafizahullah ajunan yon bekto pengajian maka fa insyaallah bakal ibaringi bekto tahun 2035 betangan tos arah pemetantar ke kepora minta laku ayu tos saya ketenda kok enje tau sanya bis nilpon lah junun san misan salbut sekali betin peng tak baju sekali ru latihan atau ke pak pok no begelur na nega dari saking tak baju na ten gulen no jaring ten gulen kento yang ceng tanggal 15 tanggal 10 pun dateng dari saking tak baju na guru melas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wa iktisabi akmalis sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat salatu wassalaman ma damatil ardu wassamawat amma ba'du masyayikhana al-uzama ulama'ana al-kurama asatidhana al-hukama zumala'ana al-ruhama ashab al-fadilah wa dalalah jami'al masyayikh para alim, para kiai, para guru ngaji terkabula saleh seteja ajunan seteja oncengan kong langkong songkem bekte abdina atoraki da ajunan semulja Kiai Haji Asy'ari ajunan semulja Kiai Haji Fauzi ajunan semulja Kiai Junaidi sareng seteja kiai pengasepo juken rukuru sasempeen beten kaula ajunan setejana sesalaki keangelan abdina nyebut asma agung ipun bengse benga setantona tak ngorangi rasa sungkem sembebek te abdina dek setejana alladzina taramnahum ghayatal ihtiram atalallahu baqa'ahum wa aqama khidmatahum sungkem bekte kaator dek pamerte sakte panyambung ase pangraksa magersare kong langkung patenggi di salembung sareng seteje kornan belekara be pamarentanipun sefa insyaallah ampun sakalangkung nang gema edelem miara tor merte seteje magersarena kantos beje malam mangkena Songgem Jember penggelian kaator dak sahibi dakwah al-azimah ajunan semulja
Abah Haji Saleh sareng seteja sanak bereja agung epon si ampun lotek mesin belibis dalam kecumamperan si arontong tor abaris songgam jember pangkelian juga kaator dak seteja ikhwan majelis salawat Safin Almani si ampun nampai taresna si ape tampe rasa kerong si tak remare aleng-leng epa mengkang ate mekar katia malade dek kanjeng Guste Nabi Muhammad sebece ate a'azzakumullah songgam jemper panggelian juga kaator dak seteja tantaritan kru terkerabat kerja audio sound system terjukan tim multimedia sesami perjuka malar muka kilina hidayah tambelur ke malar muka celana petotu tambel ke seteja ajunan tantaritan terbela sebangsa saagama sepo teranum waffaqakumullah rasa abek takarem dalam sakara okara tak mangki angka juga aksara kaangkui nampak paparing setak coba katunung dalam saben beja cuma satekem poci pangalem seka atur siang malam dek Gusti Allah senikmat epon macam-macam alhamdulillah ang lebati lacir loros cicir cernak nak rahmat nikmat tertomita karsa epon beten kaula ajunan seteja salaki kenging eti dari Gusti Allah Rabbul Izzati kaangkui aki pangki terus alengki dalam lampa maulid Nabi sefa insyaallah bedi kalampan pejre kacuma tapekol katunung ontong setak kaitong seterus arontong dari Gusti Allah semaha setong rasa abe talecang nengerkak regeng abesa sareyang beda kakak na bungso beda alek na pramila dari kak dinto enggele beten kula ajunan seteja ngaturaki salawat sareng salam dek masteka alam si abek tadinul Islam kabula sesakalang kong nyalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Guste si ampun nirae peteng calemu alam kapuduan kalaban sonar kailmuan seterak mursak ngucir nang tarkataran si ampun nyolam atet kalaban tata krama terjukan senun ate kalaban keyakinan pedek tauhid etet paten nang beten sateja ajunan tantaritan turbele sabangsa saagama sepotor anum waffaqakumullah edalem salah setong angkitan agung epon Asy-Syaikh Ahmad ibn Syekh Hijaz Al-Fashini rahimahullahu ta'ala atabuaki manabi etalek teki dari katetianna makhluk epon Gusti Allah kak dinto beda telok macam sekak dimba antara setong ka setong nga tade sepada ropana tapi bisa pada tengka kulina maka puna paben pasera telok makhluk kasebut saya tahu je oma tahu saya tak tahu ibeleuna saya pesan engki kak dinto makhluk saya cipta sareng Gusti Allah tabaraka wa taala kalaben paringi nafsu malolo tanpa paringi akal sehingga pentuman dalam kaudian resa arena sepenting nyaman sepenting asyik sepenting enjoy sepenting relax bener ota bener punten metorot deng ondeng agama no problem ponapa makhluk sesetong gak dinto tanto tak lain keben contohnya sape nengali rebe langsung igembi tanpa mikir pasirasi andi tak masuk juga embi ibri ramben langsung iabi ya maklum cuma andik nafsu ajunan tak kenging nero king manabi beda senero berarti ben sape sapopo sesapesan sekapeng dua engki kak dito makhluk seecipta sareng Gusti Allah tabaraka wa taala kalaben paringi akal malolo tanpa paringi nafsu sehingga pantuman dalam kau di enresarena sepenting notot ke Gusti Allah sepenting ngabula dek Gusti Allah sepenting taat dek Gusti Allah nyaman tak nyaman asyik tak asyik enjoy ota bener punten relax or not impossible pasira makhluk sesetong gak dinto tanto tak lain malaikat tak libur katunya maklum tak andik nafsu
malaikat tak lebur ka pese maklum tak andik nafsu, malaikat tak lebur ka nik bini maklum tak andik nafsu, malaikat tak lebur bisnis maklum tak andik nafsu. Eka dimma beda malaikat muka konter, eka dimma beda malaikat aja gedailer, eka dimma beda malaikat meler maklum tak andik nafsu malarat ka angku etero keng manabi beda sekeler niro berarti imana sekentor koko ancep akatia pako kan sagak dinto sekapeng dua leh anapun sekapeng telok engki kak dinto makhluk seecipta sareng Gusti Allah tabaraka wa taala kalaben paringi nafsu cuken paringi akal sehingga bantu mana dalam kau di resa arena kadang nutot ke akal pikiran kadang deti budak nafsona kadang cuba kadang bagus aku mantong situasi dan kondisi mana bi bedek masjid mata medem kerikik muter buntaran tasbih sebentar bibir baca kalaban zikir dek Gusti Allah si maha qadir aing matana tak rasa himbir masjid tapi bila ngalle ke pasar caca lecek ngacentar sumpah ngapiar pasir makhluk sesetong gak dinto tanto tak lain manusia maka manusia manabi nafsuna menang ropana ropa manusia tapi bebe tekeben mana bisa pen ngalir langsung ikembi tanpa mikir bahasa rasa andik maklum ducek reng sape cuma andik nafsu si ani binti ajaib manusana sila tahu hak rakyat isikat sila tahu pesen negara masuk ke sake sila tahu aset negeri masuk ke rekening pribadi sila tahu bini na tatanggana ki eventa nomor WA na bejina tapi sebaliknya manusia manabi akal menang maka ropa manusia tapi nilainya mengkusi kobesa lebih mulja etempeng malaikat walhasil manusia manabi nafsuna menang lebih ina ben lebih asur etempeng keben manusia manabi akal menang lebih mulja etempeng malaikat maka Rasulullah aropaki tong setong ngakabula sefa insyaallah beten kala ajunan seteja bekal iyaku minangka umat terkenging syafaat laku nengi akhirat kabula se lebih mulja etempeng malaikat seteja ajunan tantare tantur bela sapengsa sa agama sepotor anum as'adakumullah karena cuman kak dinto ampun depak dek ka tahun 2004 lekor eka dimma tata krama mulai ancor manusana malarat iator karokonan mulai ngalotor berek temur dejelau tatang ke mulai tak akor mon kauncengan tojuk saling pongkor lekak dinto seekocak ceman sen nemu bayi lucek reng lambek senter kak dinto teku isalah jai mangken senter isabek nengi dei kisarang pabrik pakuni juali kan saya pentingnya beli orang ada mungkin kak dinto edu galajai kan biasanya sekanan bayi ajunan tak barat aja talik teki sekanan ngumpak tanggi sekacar nekuk kerupuk sebiki lastare ngumpak kerupuk ita bengaki tak reng pada nemu tak ngakan gedeng bak biki mana bi ipai ngak macam podai tanda ibang lo tanda iki kiri dek rumah gerbe tanggi maka Abu ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala adabuaki al-akhlaqu qabla al-ilm tata kramana kudu ejung ngadaaki etembeng ilmuna karena ilmu tanpa tata krama ilmuna percuma pangauningan tanpa adab ada tiki orang tak pate ejab mana bi orang lambe kak dinto lebih lebur mabece abe etempeng numpuk ilmu seefe mangkana orang lambe ken eko cak cuba langsung tak anda kita benring mangken tanggi ba seleka bele cek haram ben makro kalau ben gege betada pakuni tabra apa boleh beda elektron nengi ada reng lambe kak dinto lebur arab kareng fakir reng mangken leburan nyawer coba mikir reng lambek kak dinto istiqomah ngaji reng mangken liburan nongkrong dengan free wifi
Reng lembek lebur ngaji ka para kiai, reng mangken lebur nongkrong kafe. Nak kena lembek kalangker bejeng, nak kena mangken leburan ke mobil legend. Reng lembek siang malam tasbih se poter, reng mangken se kalako free fire. Beh, reng lembek kak dinto tasbih siang malam tak pernah codot, reng mangken liburan amain slot. Nyon sabora ada bekelan tak ada ambaan neka pengajian manabi yang bee kalau nginepe reng lembek kak dinto lebur je ke malam reng mangken liburan ningku film reng lembek kak dinto manabi nasihati nunduk mirengaki manabi reng mangken nasihati sebeda berak nyampoliaki pas ngocak tina suara ke nega TBI tak reng bekeli maka cuman lembek na beda ulama cek warokna kalonta kewalianna Imam Bishr ibn Haris al-Hafi asmakna setong tempo setong bekto mios ka pasar kangkui ngubengi kebutuhan resa arena tantuk pasar pangapora gelenon beda orang ajual tutul mending tutul dah enggi kadin tu cecen jadul sefa insyaallah mana bi ya toraki kan akan cuman mangken make telu hari tak setting non leh akhirnya Imam Bishr ibn Haris al-Hafi kadin tu matur Pak, andai ketutulkan sepenapa. Ternyata si ajual tutul kak din tu kenal teroning dek ka Imam Bishr ibn Haris al-Hafi. Leh, ajunan dia, mana bi ajunan kasokan ngereng iya tore berempat tutul. Punten gratis ka ajunan dia ngereng iya tore berempat go. Tak mabi majer dia, mana bi ajunan kasokan sareng abdine madda akina gratis tak mabi majer. Karena pakun tak iparengi oning argana Imam Bishr kuper kata lemah ketika tutul para etapak nekukna ni kerenggona mana bi beda gratisan tak sataro mana bireng mangkin beda gratisan katanya malolo ngambek sapen bekto mon perak nerima gratisan beli cepi kasar bau kepi tau le nengi bekto sesami tapi nengi kenengan selain pangapora beda telo beles rampok puru mari rampok hasil rampok cek banyakna lebih banyak itu penghasil rampok malam-malam sebelumnya maka katuana makumpul kanca-kancana pas nengi base camp pas ngucak katuana malam sati ya hasil rampok cek banyakna lebih banyak itu penghasil rampok malam-malam sebelumnya ayo sengkok benbekna apesta pacek nyamanna ayo bu mabuan fly to the sky terbang ke angkasa luas. Akhirnya selesai tong rampok panik ke yutus ke pasar ke angkui mele minuman keras debak ke pasar karena bekto ampun malam ada toko muka karena di keceman lembek teti mana biceman lembek kisiang ikebaikan dengan otomana bekto ke angkui alako mana bi malam ikebay bekto ke angkui songaso mana biceman manggena siang teti malam malam teti siang sampai Jakarta kak itu beda berung atau les buka sampai hari kiamat. Hari kiamat masih buka setengah hari. Kasang kuki sempat temuka toko bila kiamat. Leh, karena toko ada semuka sekali ternyata beda setong toko sikik muka. Engki kak dinto toko si ajual tutul kelak ruah. Nyanter serampok. Ajual apa pak? Tutul. Leh, ini tutul mak garis setong. Ki. Tutul gula ni kegerus keng sesitung ni tak tuli baju maksudnya karena ni tepat ke tutul limited edition edisi terbatas loh mak pas teti tutul limited edition berargana sebenapa 100.000 kun tutul setong argana 100.000 mak pas teti tutul limited edition neka tutul mari etak wali gelak kan yastani Imam Bishr barengana lo kasokan tetiba dalam pada astana dengan tutul tetiba saya jual tutul yang kep tutul se edisi terbatas mangkana setung tutul hargai 100.000 wali napa wali orang setoat ke Gusti Allah pas ikan lebur ibi Gusti Allah saya wali na Imam Bishr ibn Haris al-Hafi maka rampok kak itu ngambri barokah setong tutul iyo bengin kutok 100.000 ini kerampok lambe no beda tata keraman pi teben rampok-rampok manggenan mana bi maleng-maleng lambe kak itu beni pengalaman ini oh orang ngacarita ke abdina
mana bi maling-maling lambe kak dinto mana bi cok ngecok abes ngabes karena mun lok ngabes lok ngetela maksud abdina mana bi compok seeke cok kak dinto mi bedelangger neng pamengkang berlauk maka burung lo eke cok toran abona apa takok palang karena si andi compok berarti lebur ngaji ni kemaling lambe piteben maling mangken arwah kota amal neng masjid kemet ben kotak-kotak ke tada sekali ana apa cek saking hati ni kotak kelek tada tata keramana sekali maka bi rampok baneke eki bemole tutul abeli ke kancana 12 biki oleh minuman keras ada malam lah pukul betok 5.20 lah berarti tak boleh iya boleh tutul mun tutul beni pesta guys saibu are apa susun mata eka beli jajan lain area sebagai tutulkan 1.000 what tutul 1.000 bang Aryan jangan tutul mari etaku wali apa wali orang setaat ke Gusti Allah pas eka leburi bi Gusti Allah siapa walina Imam Bishr ibn Haris al-Hafi maka katuana ngucak ke kanca-kancana malam saat ya sengkoknya bisa ke Imam Bishr kakek noro iya lok norok laga sogan apa cek de iya berai ayo mun rampok bareng mun abes tak bareng mun atobet ayo atobet bareng akhirnya 13 rampok ka dinto nyabis dek ka Imam Bishr ibn Haris al-Hafi ben iya junana Imam Bishr ibn Haris al-Hafi 13 rampok ka dinto atobet dek ka Allah Rabbul Izzati sekala bento bet akhirnya 13 rampok ka dinto teti wali barokana tu tutul ni kebutuna Abah Haji Soleh mangkin dek tutul saya nak bertutul insyaallah mi tati wali saja makana malar muka oleh akili barokah dari Imam Bishr bin Haris al-Hafi setaja ajunan tantaritan terbela sebangsa seagama seputar anum wafaqakumullah dalam Al-Quran Gusti Pangeran ada buaki tak langkung perengaki wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin bentak ngutus sapa singkok dek tibina Muhammad angin minangka rahmat mungku seteja alam teti Rasulullah ebele beni lebet pemilu langsung Gusti Allah semile mangkana mimpin pegus ongku Rasulullah mimpin beni cuma saat tapi mimpin kantos are kiamat berlaku nengi are kiamat bakal apa ring syafaat dek kasetuju umat beni cuma dek kasih ahli taat termasuk dek umat sejukan ahli maksiat teti Rasulullah esto de umat dunia kantos akhirat leh kak dinto pemimpin semukte senyata-nyata nyelepe beni pemimpin secomanya keate kalau ben cenci-cenci setabukte cenci-cencina perak kebai pos ngapose supaya abekna ebele tapi inalekana kapele ternyata rakyat pas epa kalupai bulan tak kepek kuapade capek deh boh mana BFL lebet pemilu biasanya bila kampanye berak janji merah biru tapi bila teti ongku urusan rakyat antos gelu kan kakepom boleh gaju lempu laju sekejap demi rakyat tapi semiskin tambah malarat semalarat tambah sakarat sekejap demi rakyat tapi bek tibik ni saya ngakui emas pak lekor karat bek tibik ni saya numpak mobil Alphard sekejap demi rakyat bila entari ke compok nang ucak berderapat suruh turun ke bebeng ucak tak sempat kan si nyaman baca rapat Rasulullah kak dinto pemimpin setotal beni pemimpin setujan ke aspal Rasulullah kak dinto pemimpin se AC beni pemimpin se coma nyare WC Rasulullah kak dinto pemimpin se tawadu beni pemimpin se cuma mikir esena tabu Rasulullah kak dinto pemimpin saya fokus beni pemimpin saya full kasus Rasulullah kak dinto pemimpin saya peka beni pemimpin saya banyak urus bik KPK Rasulullah kak dinto pemimpin saya rahmatan lil alamin beni pemimpin saya mun beda proyek main-main lemagana setong tempo Rasulullah kak dinto mius sarang atusan sahabat tantuk ningi setong engkun Rasulullah kak dinto aroma sapaya karena mungkin tak ada eri karena inalekana rabu langsung ipabu debu
jadi tak ada eri yang kibaya bepunten Rasulullah maksud karena bayang maka yang ke astana Rasulullah pasukan diistirahatkan maka setuju sahabat kak dinto pencar beda sesongaso ebatu muraja beda sesongaso ebatu mulau beda se istirahat nengi batu berdeja cukan beda se istirahat nengi batu berlau sabetara Rasulullah tibi kak dinto songaso eba bener bungka pedang iba cangkik neng atas ranca pas Rasulullah bangapura atas haren enalekan Rasulullah ansaren Rasulullah kak dinto tapa jeje amar ke bederasa celep nalpek nengi guluna akhirnya Rasulullah abungu dari sarena ternyata secelep neng guluna kak dinto koncok na pedang saya tekuk serang orang Yahudi matur orang Yahudi dekat kanjeng Nabi mat iya kakek gelak apolong ben sahabat mun saja kakek ketibi wa sahabat ngerok kakapi mun pedang sesengkuk tekuk dia sotok depak 5 cm terbes kebudin namat ayo siapa saya nolong kakek maka kuste kanjeng Nabi kalaban keyakinan setengki mator dek ka orang Yahudi saya nolong ngazengkok kuste Allah loh mireng lafal Allah ngumber dari lesan Rasulullah maka orang Yahudi ngeter tanang keker pedang keker katana kente serang kuste kanjeng Nabi pas iara aki kal ering Yahudi pas ada bu kuste kanjeng Nabi mun hati-hati siapa saya nolong kakek ti ada muni sotok terbas gaya ti ayo siapa saya nolong kakek maka ring Yahudi tuli asabora ben kuste kanjeng Nabi tulinya bora careta ringkas kak dinto abtina mundu desetong ibroh bisaos katipona palafal Allah ngumber dari lesan Rasulullah kelar mangeter tanang musuh kelar makeker pedang musuh ajunan bapak-bapak reza ari kan kadang gerkingan bi tetangke karena ngincem anda tak apa beli karena telogal ngincem anda lo apa beli maka ajunan muntut kegeman gengse entar yang tatangke etompang kining leera tatangke mun beri urusan anda keng mun setia obe ke urusan nyabe katomanan hede ngincem anda lo apa beli kotong mun setia leer siapa saya nolong agake sengincem anda ni kemator saya nolong azengko Gusti Allah ya Allah Allah kotong ngku mun setia leer leh apa napa lafal Allah keluar dari lesan tatangke tak kelar mengeter tanang musuh bentak kelar makeker ke mana musuh fa insyaallah mitrot al fakir bendi Allah nasibit tapi saya lafazaki tak banda kota songenep kak dinto bede kacamatan tua nyamana topote topote cuma lambek nak kak dinto bede det ngudeten muka ranjang besi bede ranjang besi kak disadimin mungkin kan au bekas spring bed semana bimarup pusa kalian mental telo kali langsung ngide yang mimpin ayo je macan leh karena ranjang besi gak ditampon lo update akhirnya bi det ngudet ini kayak buka kentena spring bed buka ngangkui pengunjung acan marcen cuk lagarat non lo bisa buka akhirnya mbana saya beda setin sambil tok betuan tak gelar jauh kita gelar bah coba engkau iya tok batuan mengingat genika nikah gula zila terkapal tak buka boleh sampian bah ora benikuna dari energi jo nyinglah maka bi mbane ga tekuk bangunjian langsung baca itu tak langkung hafal lagi engki mi bederanjang-ranjang kona cekak ga disa maka bi ring sepobane ke emos bismillah Allahumma bakecot pakun locot pental sakit langsung codot capok barogana bismillah Allahumma bakecot pakun locot coba nyari ranjang saya kuna-kuna pancingan lekuna baca gini minta potong bangunjin dan arapa benih bakecot tersilok sami si alafadha kilo sami dari songenep tobote ngereng nucu dega sokaraja ega disa bedege sepo asma'ipun Allahu yaghfirullah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin balar muka ulia kilina barokana bekto kak dinto belente kalau ben pesawat tempur epon kak dinto ngojeni sokaraja kalau ben ebom kujok bom kak dinto lu hulu neng tanian sokaraja saya kena santri buru berak temur de jelau sambil ring-cerengan ebum kiai ebum maka Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin micil dari telum kalau ben ada bu
cong aja beni bum lah kan itu bum dia lah kan itu ngedurus sekejap yang meledak kak bum candring mekasen nih kan boleh berak nero injak beni bum cong bum dia kan itu artinya lebih telat buru letu kemarin aja beni bum somangka mending somangka ini jadi ada contoh nanti biasanya simbol maulid gak dinto berdebu asa cek kena naik sebat dengan meja kiain biasa nah berarti tak biasa jaring makin pun beni bulan mulut bulan rasul ketiga rebes tepes pun aja beni ebum dong somangkah ebum dia tolong bi santring samping ngetek kejok bom saya tolong padahal kiasat gak dinto ada bu somangkah teng itu kalak todin sporak tengi borak non alhamdulillah teti somangka ajunan beleman dari gak dinto jalan mik mangki somangka beda sompuna tak langkung cek tolong kak disa somangka kak disa bom ke model somangka mana bisa kias agak dinto bom teti somangka dari Sokarace ngereng abeli ke Madura Dembangan Benggalan neka disa beda wali sateja ajunan tonton ampun ngageli asmakna Syekhuna Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Dembangan Benggalan malar muka boleh-boleh oleh akili na terus sebarogana setong tempo karabuan tamu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aptina ge tuju engki ge ayo enom engki ge tamu ya Syekhun Khalil sing enom dere macong sakak dinto ya aptina kapakelibi ini ya mon hede kapakelibi ini berarti hede lo ekende nyari lain dunia tak selebar daun kelor tak nemengi Benggalan nyari ke Bogor nyon sapora ya aptina orang laki setia ya mon hede aroma setia hede si sapora leh aptina tero bini aptina si sapora oh berarti hede setia tapi angko sekak dinto ge tuju maka Syekhun Khalil gak dinto montut kertas serat kertas gak dinto kalaben huruf mim waw sin pas ghin tigel jak mau sedimin takut agak gak ada lepet ya turaki katamu ki bemulai bila mari salat maghrib langsung galak tasbinah kawirit bacaan sebedang kertas sampai mancing isya amal laki telo malam sengker insyaallah nengi hari kapeng telok bini hede de tengah sapora samaan wa ta'atan abdi ngiring kasokan abdi nyone tiga ya tore assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah las dari salat maghrib tamu gak dintu muka kertas ternyata mem waw sindokin gak dintu mana bi maus musang kojok ngecit si santri ya Allah mak sengko ipakun awirit musang tapi karena semakun kak dinto Syekhuna Khalil pun tu tasbina terus po tertasbina kantang museng iya malaki telo malam kantos mancing isa sengker telo malam maka nengi ari kapeng telo bini na muncar are deteng asapora cabuk barogana maka ajuna dekik ngatengah malam bisa ngamalaki no paranying insyaallah kerujuk bi tatangkeuna no beni museng ngasih tak apa ada si Allah pataki bita mangkana ajunan mana binyon jimat de para kiai biasanya bi para kiai gak dintu lepet parapet jilid pas sholat sopan jebon apa tako buka apa mana bi buka tako tero leh apa mana bi tero jimat bisa tero keng mantina lo bisa tero abdina sataritan dua abdina gak dinto si bungsu abdina keduan kakak abdina gak dinto abag aduh goni sakoni gak dinto sampai promosi engki le kakak abdina gak dinto salah setong pasen zaitare main ki gak dinto ma ambu nyuso jadi mi pola ajunan beda si ambu nyuso saya ke kepora yang biasanya bila pon sepo ambu nyuso gak dinto jen ampek non karena kepak salah jena ngan lega salah jena leh anak sariang abdina kak dinto ambu nyuso kakak tibi setong nabeng semak kadugalena nabeng muda ikendeng 15.000 non jaring kakak tibi mana biajuna paling pun tentu seket benten san misan oning ma oleng ben anu na sekali harga na sekali
Loh abdina pas oleh aing tangkung dalam kak dinto beda kertas atau les ayat Al-Quran congok serang abdina munda yang kok tahu gih loh barokana doa aing kak dinto yang nomagi sekalian alhamdulillah anak serang abdina langsung ambu nyoso karena ambu nyoso maka gente serang abdina karena kak dinto misi utama bukankah dunia mulai goyang jadi kayak laki itu butuh pegangan hidup saya nggak mendekuk duga aja karena goyang apa loh oleh pansa punapan minggu pas beda datang ke dek compo kakan beda panjenengan bosang kakak keng pun apa njek keng mampu nyoso mungun mampu nyoso alongku tak usah kakak masuk dan gule ke dalam rumah pangasilan mun satiare depak ke dalam rumah tina nyari aing sederi kakak ternyata ki beda karena kena ben kertas ide lemah ya pun tut kertas sareng abdina iya lega aing si anyar saya iket mun satiare akhirnya abdina kalau di Roma ya toraki ketemu kak dintu langsung inu magi kiwi cek ngantos lagi deki pun apa boleh sampai laku insyaallah bekal lampu nyoso alhamdulillah boleh man saya datang ke kalakuna deteng boleh ke compo pas matur mak jen sara jong apa cimat bisa etero keng mantina tak keneng tero pada ben racike tak keneng tero keng mun lako iya tore tero compo amtina beda datang ke mangkat ke Jakarta alhamdulillah teka hajat otang pona Roma cek rajana kendaraan cek mapan sih datang ke Cubere ke Darui mangkat cukan alhamdulillah oleh seminggu nelpon minta koni tak ning mule non anapa lako bisa etero keng mun racike tak keneng tero katia Abah Haji Soleh Melemanggen mabede lampa maulid Nabi cek sakenga ngatore ke Malik Sanusi dari Bondowoso acerama sacem 3 juta 3 juta tak langkung 3 juta ke Malik Sanusi tapi karena si atau reka dinto ya beni mak kayan acara masa jam 300 lating kudeki untuk 300 makin lebih paling lebih saya ikat berarti telok saya ikat berarti saya kata bagian supir arapa racik ke tak keneng tero mun ceramah nabi saya tero keng tak langkung cek 300 ongku aneka berak contoh makanya ten golek ento beni mangarai pun norai jaring rezeki salen tak kening tero juga tak kening pangarai keng kening torai bila acara malastare ampuna oleh iya bargara ta oleh ambu je kuncung boleh karena abdi naga dinto sekut mator oreng mun penceramah pun kerus ambu je lah gonceng nih serkasi tak paju mana bi bagian sumnab gak dinto mun tak ke musleh tak molot mun tak ke Khalil Yasin tak molot ya to langsung kok dari ngonceng pak ajunan mana bi mios ka belung bungan mangken ka ke muslih hafizahullah ajunan yon bekto pengajian maka fa insyaallah bakal ibaringi bekto tahun 2035 betangan tos ara pamatantar ke kepora minta laku ayo to saya ketenda kok enje tau sanya bis nelpon lah junun san misan salbut sekalian betempeng tak baju sekali ru latihan nanti ke pak pok no begelur no nika dari saking tak baju nanti gulen no jaring ten gulen kento yang ceng tanggal 15 tanggal 10 pun dateng dari saking tak baju no guru melas pohon nyon sepor lagi sambil kerja karena orang ceramah gak dinto malarat mangka nongko sebek larang mana biar ceramah lere kelu engki talir saja non ngereng patako ke Allah ngereng dalam panah Rasulullah pasma ke para ulama para kiai supaya odi nasae tunyakan tos akhirat budiare ibu di metuti ngit no acara maras keras gelu destandes gelu ampu sauti siapa saya tak bajeng neraka mun perlu Allah Ta'ala nyedeki neraka khusus kang kira saya tak bajeng ngiding kau pengen wah nyawa saya bucan mesan ke budun maka nyawan sepora pakun dengi dembangan Benggalan setong tempo Syekhuna Khalil atikanan putra mantona ke muntaha asman muntaha come here abdina apa heda mangkat ke Surabaya keng mangkat mari asar sami'na wa atokna abdina ngiring cebuna lastari salat asar ke muntakan itu mius ke embong bededokar garis setong nuju ke Palabuhan enalekan ampun tantuk e Palabuhan bekto ampun parak maghrib
sabetara kapal ben parau tadi semang gade ben rapat kak dintu esor beje sel alas tari maghrib maka ki bingung ke muntaha pas beda hatif kak dintu suara yang tadi orang suaranya Syekhuna Khalil dari Dembangan Bengkalan epereng kapal Labuan suaran kurang langkung sa kak dintu muntaha pasetong sok mana baca bismillahna pametem matana kenjeeki sokona tabeng rapat te esor beje mari maghrib maka kimuntaha masetong sok mana maus bismillahna pametem socana kenjeeki patena ngambeng tengah sagara tantos kan tantuk esor beje ben sampurna ngiring rapat te sampurna maghrib ajunan terungut dia kapakeukeun panengai san misan ngutigur panengai jadi pasetong sok mana maus bismillahna pametem matana insyaallah tak kira melak boleh dek budina kenjeeki sokona billahi ngambenggia kalakunan ba bani bismillah nasi tak pada si ala fadaki fit maka walhasil katare mana doa mungku Gusti Allah se maha sampurna kak dinto tak malolo abente fasihna lesanna tapi juga abente bersena atena ben becekna dedena maka pajerna ibesana pa fasih lesanna tapi kete atena budek dedena malarat duana etarema sareng Gusti Allah se maha sampurna maka pantas Nabi Rasulullah nyebut lafaz Allah kelar mangeter tandang musuh kelar makeker keke mana musuh what karena Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak malolo abente fasihna lesanna tapi juga becekna batin maka lebet momen maulid Nabi kak dinto miring beten kula ajunan seteja maprese ate juga dede papekus bebeteke ngiring ten de akhlak ke tero adepe supaya laku nangi akhirat beten kula ajunan seteja iya kominang ka umat turkenging syafaat amin amin ya akramal akramin sateja ajunan tantaritan turbele sabangsa sa agama seputur anum waffaqakumullah kong langkong sahibil bait malar muka kalaben paringeten maulid Nabi kak dinto Abah Haji Soleh sareng sateja sanak berecena tambe anteng abekna tarentem kau dienna serak berkat racikena soleh solihah nak potona amin Allahumma maka manabi pamatur abdina lanjeng gelu tak langkong timbul ti media kat potong tapi manabi korang ngiring acara mati bi kiliran beten kau le pale mana tentu cuma sekak dinto pun apa saya bisa abdina atur lagi korang langkong ipun anyuuna sapora aki insyaallah lain bakto bisa apangki maka tak langkong tore onceng aki malar muka beten kula ajunan seteja salaki kenging manfaat barokah istiqomah lancang bertobatan berselamat juga untuk hajat akhiripun abdina al-faqir ila rahmati rabbihil qadir munzir nadhir jundullah ngatur raki nyon seporah atas seteja kecangkulangan tengka pola terjukan katopalan totor besa amar ke abdina manusia biasa saya tak bekal sesep dari salah bentusa mana bila resmurni dari sekobesa mana bikalero dari putuna abek keng tak ikeresa syukron wa tumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.